unfortunately, just lost forward, says Mr. Kenyaki. Die balbesit aan betref, die tempo wat vroeg baie hoog is hier op beide van hierdie twee spanne. Nou die span van die onder 14s wat verseker gewys het dat hulle in staat is, dis nou affies om Garsfontein behoorlik uit te oorlê. Vroeg in die spel ook besering hier aan die kant van Garsfontein. Kom ons kyk gou na Garsfontein se span. Kleinhans, De Beer en Libbe voorlangs, dan Loods, Botha, Jordaan, Venter, Morney Bekes, dis die agtal van Garsfontein. Skakelpaar is Leon de Jager en Leroux Badenhorst, met Tumisio Kadimeng en Emile Kloete saam met Nathan Cook, Relitsebe, Pierre Lombard en Fransjo Retief. Val dan speel Pierre Lombard die heel agter Fransjo Retief, natuurlik die plaasvervanger Raker. Skramtyd, onder 14s gesien hoe sukkel die span van Garsfontein. First opportunity for Eben Smith to feed the ball into the scrum. Props Leroux Fraser, Gerrit de Plooi versus Johan Kleinhans in Jaden Libbe. Who wants it more? That is the question. Who will dominate from early in this game? Eben Smith feeds the ball, big scrum from Afis, hold steady into the hands of Metzer. Contact made by Afis, well over the gain line. Eben Smith into the hands of Laurens Grobler. Smith using Metzer into the hands of Gerrit de Plooi. Garsfontein first on the ball. Flanker JD Venter, textbook steal. Ja, meneer Koyaki dadelik op die toneel. Onmiddellik die reels toepas hier teen die span van Affies. Garsfontein wat stellig hierdie geleentheid sal gebruik om die lyn te kom opsoek. Dis presies wat hulle gaan doen. Simon Affies trying to lift the pace very early in this game. Ja, verseker. Baie energie en ek praat daarvan, hulle het die energie getap hier van die onder 14s af. Want die onder 14s was werklik waar 'n span wat soos wat daardie wedstryd aangegaan het, Garsfontein aan die keelbeet gehad het. Hier in the Beer. The Beer finds Loods. Stolen by Affies. Into the hands of Block. Over the play for Garsfontein. Duarte de Blanche still going. De Blanche just outside the 22 of Garsfontein. Eben Smith looks to find Dylan Badenhorst. Badenhorst taking it well back. Metzer into the hands of Laurens Grobler. Grobler gone down over the gain line. Smith into the hands of Duarte de Blanche. Eben Smith looking for captain Dylan Badenhorst. Badenhorst goes down, makes contact. Leroux Fraser. Fraser just couldn't get his hands on the ball. Ja, net hanteringsfout aan die kant van Affies, maar konstante druk wat deur hulle toegepas word. Hulle is hier binne die 22 van die span van Garsfontein. Ons kyk wat gebeur by hierdie scrum. Onder 14s het Garsfontein swaar geleef. Opportunity for Leon de Jager and Leroux Badenhorst in the fly-off position for Garsfontein. Will Garsfontein seek the safety of the touchline, or will they run it and take the risk? Scrum wat lol. Weer eens daardie inslaan. Baie belangrik vir beide van hierdie twee spanne. Garsfontein wat op die agtervoet is, sal wel wegkom hier uit hulle 22 uit. Tweede geleentheid, Leon de Jager. Scrum set much better. De Jager to Badenhorst. Badenhorst kicks it down the line. Badenhorst just finds touch. Excellent kick from Badenhorst. Leroux Badenhorst. Very strong off his right foot. Goeie werk deur Garsfontein.
Het die druk daar verlig. Baardorf wat diep gestaan het, goeie geleentheid gebruik het, maar die linkervoet van hom ingeskakel het. Kantlyn aan die oorkant gesoek, daar die ingooi het vir my skeef gelyk, maar skeieregter sê speel aan. Maul option being utilized by Affies. Proved very strong against Paul Gymnasium. Still going forward into the hands of Dylan Barnhorst. Backline standing and taped, ready for the ball. Jebert Smith uses potgieter into the hands of Laurens Grobler. Playing in Garsfontein's half, Dylan Barnhorst now. Just a small knock-on, says referee Parrington Kunyaki. Eben Smith wat goeie werk doen vir Affies, skrimskakel. Maar daar die laaste moment se vat van die bal wat net nie gewerk het nie. Hantering, baie belangrik. Maar kom ons kyk na hierdie skrim. Ek is weer eens geïnteresseerd om te sien wat gaan Garsfontein hier doen. Hulle het goed gedoen met die eerste skrim teen Affies. Kan hulle daardie platform gebruik om weg te kom, dus hulle ingooi. Garsfontein to feed the ball, using the 8, 9, 10 option this time around. Kept well by Leroux Barnhorst. Contact made. De Jager using JD Jordan. De Jager using the likes of his forwards this time around. Great defense from Affies. Taking Garsfontein back. Barnhorst, Jordan. The hand goes out, advantage being played by Garsfontein. Taking well over the advantage line. De Jager, strong carry from Henry Bueta. De Jager using JD Venter. And the penalty finally comes. Kunyaki just giving the option for Garsfontein. Ja, die skeieregter lank voordeel toegelaat vir Garsfontein. Maar geen verdere voordeel nie. Skeieregter dan die strafskop beveel. Wegrol, wys die skeieregter. Daar die rol bewegings. Garsfontein sal die kantlyn gaan opsoek daar aan die oorkant, maar goeie werk deur Franco Loots van Garsfontein, nommer 4 slot wat die bal baie goed ingedra het in kontak ook. Garsfontein doesn't find touch. Affies returning kick. Zachary Jansen van Rensburg. Barnhorst takes contact, takes the ball up. De Jager switching directions. Played by Henry Bueta. Outside now, still keeping the ball alive. Just lost forward, says Mr. Kunyaki. Taking it to touch, but there was a knock on first, it seems. Goeie werk Garsfontein. Daardie beweging wat byna uitgeloop het op 'n 3 vir Garsfontein. Weereens ook die agterspelers Lombard, Emil Kloete en Kadimeng wat ook in die mengsel was. Garsfontein wat nou hier binne die 22 van Affies is. Hier is die kyk weer. Op die laaste moment kan die man net nie die bal wegkry nie. Ja, goeie werk Garsfontein. Big scrum from Garsfontein, unable to get the ball. Potgieter to the outside. On the counter-attack, Affies out of their own half. Still going forward. Karimeng versus Affies one-on-one. Just gets the offload, Zachary Jansen van Rensburg. Meters away from the try line now. And that's the penalty, goes to Affies. Affies deciding to play fast. Just a few meters short, says Mr. Kunyaki. Stolen by Garsfontein. De Jager finds Barnhorst. Barnhorst looking for touch. Decides to kick it downfield instead. Opportunity for Jan Bitzer. Bitzer eyeing the 50-22 option. Unable to find the touch. De Jager finally finds the safety of the touch. Goeie stukkie werk deur Affies vanaf hulle doellyn. Byna het uitgeloop op 'n lang afstand 3.
maar in die laaste moment, die laaste deel van spel, by die aansluiting, daar aan die oorkant van die veld, waar daar net nie genoeg ondersteuning was nie, maar Affies doen baie goed in hierdie lyn staan ook. Great sack by Garsfontein. Mol inning unsuccessfully by Affies. Eben decides to play fast. Ball still being kept alive by Heinrich Becker. Becker still on his feet, working hard to find his supporting players, and the penalty goes to Affies. Players of Garsfontein being unable to roll away. Ja, geleentheid vir Affies. Wat gaan hulle maak? Hulle gaan nie pale toe mik vir hierdie ene nie. Dis die 10 tree stippellyn. Affies deciding, Ja, hulle gaan wel. rather safe than sorry, let's go for 3. Says Ian Bitzer. Bitzer coming home from an epic win against Paul Gymnasium. Winning by small margins. Opportunity for Affies to put the first points on the board with 13 minutes to go in the first half. Geen wintersprake hier nie, so dit behoort 'n loodregte skop te wees vir Ian Bitzer. Yeah, Simon, the question is, which team wants it most? Which team's discipline will stick? Bitzer just pulling it to the right of the right post. 22 dropout is the call. Affies. Hulle is in die 22, hulle gaan die bal ontvang. Wat gaan hulle hiermee maak? Barnhorst not hitting the ball well. Just lost it forward. Eben Smith unable to grasp the ball. Hierdie klein jakkalsies wat die probleem gaan bly vir hierdie twee spanne. Is nog geen punte op die tellbord nie. 12 minute wat oorbly in hierdie eerste helfte. Soos jy sê, Alro, dis die span wat die graagste wil punte aanteken. Hier is die kyk weer. Op daardie laaste moment. Verloor sy momentum vorentoe. En hy het gemeen daardie bal sal dalk 'n slag wip, maar dis nie wat gaan gebeur nie. Yeah, Simon, Eben Smith just looking up at his opponent just before he could get hands on that ball. Opportunity for Garsfontein. Just in the half of Affies. Will they be able to run around them? Or will they decide to use the 8th man option? Mr. Kunyaki doing an excellent job thus far in this match. Leon de Jager feeds the ball into the scrum. A fairly matched scrum. Into the hands of Leroux Barnhorst. Played outside. Emil Klutzer into the hands of Rele Tsebe. De Jager. JD Jordan into contact. Leon de Jager playing the likes of Henry Botha. De Jager, Johan Kleinans. Kleinans into the 22 of Affies. Driven outside by Dylan Barnhorst. Big contact made by Garsfontein. Eirin de Beer on the attack. Will Garsfontein pierce the armor of Affies' defense? Johan Kleinans. Taken well by Affies. Mornay Bierkus over the gain line. Affies' defense still not giving way. Just a small forward pass. Ongelukkig vir Garsfontein kon hulle nie daar afrond nie, maar ek sien in die proses het Nathan Cook ook seer gekry. Hy het die veld verlaat. Dis die buitesenter van Garsfontein. En dis Lorenzo Scott wat nou op die veld verskyn. Die 22 op sy rug. Maar Garsfontein nog steeds op die aanval. Hulle kan nog steeds moeilikheid maak vir Affies. Affies will be looking to get out of their own 22. Affies playing Potgieter. Potgieter through the gap. Just taken outside. Potgieter unable to keep his hands on the ball. Ja, ongelukkig daardie aansluiting wat hy nie gekry het nie. Renier Potgieter, linkervleuel van Affies. Maar lyn staan hier vir Garsfontein. Hulle nog steeds binne die gebied van Affies.
Opportunity for Neil de Kok to find Aiden de Beer, rather. Maul being set up by Garsfontein. Garsfontein's Maul proven very effectively against Helpmekaar College. Still powering forward. Offensive defense not giving way. Men on the outside, Garsfontein. Will they decide to get the ball out? Unsuccessful Maul. Simon Garsfontein not being able to capitalize for the second time in Officers 22. Ja, na die fyn aspekte van spel wat hulle net nie reg kry nie, dis nou Garsfontein. In daardie proses baie goeie rolmol beweging aan die kant van Garsfontein, maar net die hanteringsfout wat hulle in die steek laat, dit kos hulle duur, dit kom hulle duur te staan. Hulle was op pad doellyn toe. Nou is dit karakter vir Affies. Dis Eben Smit wat die bal gaan ingooi. Office possibly setting up to run it out of their own 22. Lawrence Grobler into the hands of Betzer. Betzer kicks it downfield, finds Tebe. Rele Tebe playing Pierre Lombard. Lombard into the hands of Tumisha and Korimeng. Korimeng. Just a small ankle tap from Zachary Janssen van Rensburg. Forwards of Garsfontein capitalizing now. 5 lock, Henry Bueta taken to contact. De Jager plays Leroux. Eitman Mornay Bekus does well to secure the ball. De Jager, Barenhorst, Sebe. Excellent work from the defense. Korimeng just not being able to keep his hands on the ball. Weer eens daar die laaste aangee wat net nie werk vir Garsfontein nie. Maar die laaste moment van spel, elke keer wat daar 'n klein jakkalsie intree, kom ons kyk. Dekverdediging wat net nie gewerk het nie. Rele Tsebe, regtervleuel, wat opduik daar aan die oorkant van die veld. Hy kan nie die bal beheer nie. Dit kos hulle. Both teams, backline players, wingers, being put up to the test. Opportunity for Office. Mr. Kenyaki just saying, let's keep it steady, boys. Let's keep it safe. Ja, skramwerk, baie belangrik. Garsfontein wat nog steeds die gebiedsvoordeel het. Hulle kort hier by die 22 van Affies. Lorenzo Scott, baie goed, 'n klein buksie van 'n man, 22 goed gedoen vroeër. Eben Smith playing the likes of Betzer, Lawrence. Renier Potgieter with a lot of spice. Potgieter, injection of pace. Taken well by substitute. Dylan Barenhorst. Barenhorst over the gain line. Eben Smith uses Marco Engelbrecht. Eben Smith to Betzer. Betzer playing Lawrence. Grobler. Grobler gone to ground. Advantage. And it's a knock-on from Office. Simon, I must say, both teams really struggling to keep their hands on the ball. Handling errors are not supposed to be an error for 115s. Ja, daar is 'n probleem, want hier's niks fout met die veld nie. Veld is al droog gespeel, dis al die derde wedstryd van die oggend. Hier is die King Price Derby series. En die manne wat doeteenvoudig net nie die hantering reg kan doen nie, en dit kom van beide van hierdie spanne af. Kyk na daardie beweging. Word gryp na die bal. Bietjie oorhaastigheid. Sal graag wil sien dat die manne koelkop bly. Leon de Jager plays in the hands of Barenhorst. Barenhorst puts it up. Barenhorst finding touch. Oh, kicked out on the full, says Mr. Kenyaki. Taken back is the call. Opportunity for Office all the way into the 22 of Garsfontein. Ja, wrede ontnigtering vir Leroux Barenhorst. Hy het gedink hy gaan meters en meters veld wen. Daardie skop wat direk uit is. Affies, nou geleentheid. Aiden Vermeulen goes up.
Great job from the forwards of Affies. Running the crash ball, building up momentum. Dylan Barnhorst not expecting the ball. Does well under pressure. Eben Smith put under pressure as well into the hands of Aiden Vermeulen. Penalty goes to Affies. Players of Garsfontein just caught offside. Aiden Vermeulen baie goed gedoen in daardie losgemaal. Ook 'n groot man, nommer 5 slot van Affies. Hy kry lekker aansluiting by Duan ter Blanche. Nie net in die scrims doen hulle goed nie, maar hier in die vaste los wat hulle ook waardevolle spelers is. Scrumtyd. Ja, lyn staan. Verskoning. An excellent shift maul by Affies. The arm goes out. Advantage being played. Eben Smith, Bitzer. Bitzer decides to go himself. Bitzer being held up. Still having advantage. And it's Mr. Kunyaki. He goes back for the advantage. Advantage was for late sack, says Mr. Kunyaki. Ja, daai afblik dadelik raak gesien is. Skeieregter wat vir Garsfontein straf. Now I must say, Simon, Mr. Kunyaki is doing really well. Ja, Perrington Kunyaki, een van die manne hier in Blouballand wat baie goeie skeieregterskap. Hy praat ook lekker met die spelers. Dis waarvan ek hou. Hy vir hulle ook verduidelik. Mr. Kunyaki likes to keep the ball alive, likes to manage. Neil de Kok. De Kok finds Duan ter Blanche. Aiden Vermeulen rather. Taken down for the second time. Arm goes out once more. Eben Smith. Ball not going to hand. En hier Potgieter capitalizing. Uiteindelik is die rekening geopen. Renier Potgieter wat oor is vir 5 punte, maar die skeieregter wat reeds voordeel toegelaat het, weer eens daar die afblik van die lyn staan, was inderdaad Affies wat goeie werk gemaak het. Hulle het balbesit gehad, hulle het gesien dat Garsfontein op die agtervoet was. Kom ons kyk weer na daardie beweging. Baie goeie werk gedoen. En dan in die hande van Renier Potgieter. Geen man om sy lyf nie. Hy duik oor vir 5 punte. Onder die pale, verspot maklike doelskop om te kom. Affies really utilizing the space on the outside. Affies likes to run to the back line. Give him a little bit of space, Simon. And he goes all the way. Easy converted for Affies. Jan Bitzer, who converted. Ja, Affies speel in spel, speel slim. Daardie was 'n slim stukkie spel van Affies geweest wat gelei het na die 3. Bal goed beheer en die verdedigers getrek. Seker gemaak dat daai gapings oop gaan en dit was 5 punte werd. Barnhorst puts it up high into the hands of Lawrence Grobler. Taken back by Eben Smith to Bitzer. Bitzer finding touch, just taken back. I don't know what the plan was there. Ja, dit is nie goeie werk gedoen deur Affies daar nie. Net nou maar was dit Garsfontein wat op dieselfde manier gestraf was. Yeah, no, Simon, I must say, discipline is going to be the key factor of who wins this game. Opportunity for Garsfontein. Aiden de Beer finds his jumper. Sack attempt unsuccessful. Arm goes out this time in the favor of Garsfontein. Die Jager finds Henry Botha. Die Jager looking for 8th man. Mornay Bekes this time around. Bekes over the gain line. Die Jager, Johan Kleinans. Kleinans taken down. Defensive Affies staying together. Henry Botha once more. Penalty advantage comes. Pulling down the lifter, says Mr. Kunyaki. JD Jordan en JD Venter, die twee JD's wat baie goed gedoen het. En nou is dit Leroux Barnhorst wat die kantlyn gaan opsoek en dit is die sirene wat die eerste helfte se einde gaan beteken. Ja, Simon, will Garsfontein be able to put up points before the halftime whistle goes? That is the question, ladies and gentlemen. Do they have enough left in the tank this first half?
Taken well by Mornay Bekes. Good sack attempt by Afis. Ball still kept alive. De Jager using the likes of Andrew Botha. Botha who likes the likes of contact. Adrian de Beer takes it up, driven back by Afis. Adrian de Beer rather, gone over the line. Previous one, Franco Loots, gone down. Leon de Jager plays Adrian de Beer in a bit of space and he goes all the way. Goeie werk Garsfontein, hulle het hard gewerk en hard probeer om daardie 3 suksesvol aan te teken. Dis presies wat hulle wil hê hier kort voor rustyd. Kyk net weer na daardie beweging. Goeie dekverdediging aan die kant van Affies, maar baie belangrik dat die balretensie behou word. Leon de Jager wat skoon maak. Dan is dit die kantlyn wat wink vir Aiden de Beer, hakker van Garsfontein. Hy open die rekening van Garsfontein. En hierdie doelskop om te kom om die telling gelyk te maak waar die manne gaan water drink. Leroux Baarnhorst, first opportunity for him to seek the poles. Easy kick for Baarnhorst. Halftime score, 7-all. With a lot of rugby to come, ladies and gentlemen. Stick with us for a lot of schoolboy rugby.
Welcome, ladies and gentlemen, to the second half. Affies versus Garsfontein on the 15 A's. First half score 7-0. Both teams battling it out. The key factor for this match is going to be who wants it more, Simon, and the discipline, who keeps it up. That's going to determine the victor of today. Jy is heeltemal reg, Alro. Meer gelykop kan jy nie kry nie. 3 aan elke kant, Renier Potgieter en Aiden de Beer. Hulle het gaan kuier, ander kant die Kalklein. Kicked very deep by Jan Bitzer. Taken well by Garsfontein. Secures the ball after losing it. Done good work. Fullback of Garsfontein, Pierre Lombard. Finding touch, give an opportunity for Affies. Simon, that's a dangerous thing. If you give Affies an opportunity, line-out option in the 22 of Garsfontein. Ja, veral hulle gestruktureerde spel. Dit het ons gesien in die eerste helfte. Kan hulle daarop voortbou? Dis nou Affies. Not the first time the arm goes out after the maul is being sacked late. Lawrence, Grobler. Penalty comes. Possibly more being sacked late. Ja, jy is reg. Hy afpluk. En dis 'n konstante probleem nie net by Affies nie of by Garsfontein nie. Is beide van hierdie twee spanne. Frustration on Mr. Kunyaki's face, trying to manage that. As Affies, Zachary Jazevarensburg decides to go for poles, looking to add 3 points. Zachary Jazevarensburg, also known on social media for a 55-meter kick to win the game against Paul Gymnasium. Excellent work from this young man. Ja, die man met tegniek. Jazevarensburg, straight through the middle. You don't get better than that, Simon. Straight through the middle. Ja, as jy 'n skopper het van die gehalte van Janse van Rensburg, dan weet jy het ten minste 3 punte plus wat jy op kan staat maak, soos nou hier van die 22 af. Koel en kalm. Kyk volgende keer weer wanneer hy skop. Maar die koel kalm benadering van die bal. Weer this time around, Leon de Jager, who kicks it off, just lost by Affies, playing advantage, Garsfontein. De Jager possibly in the fly-off position. Fullback Pierre Lombard, taken to contact by Rowan van der Merwe. Rowan van der Merwe going nowhere, keeping Garsfontein in his place. Leon de Jager back to the number 9 position. Aiden de Beer, taken well. Leon de Jager, Barenhorst, played by 5 lock. Andrew Bueta to the outside. Reletsebe. Otsumishon Karimeng rather. Taken well. Barenhorst with the dummy. Barenhorst with the one gap. Barenhorst still going. Does well on his feet. De Jager finding Franke Loots. Franke Loots gone to ground. De Jager, de Beer in a bit of space. Gives it to tight head prop, Jaden Libbe. Ball secured by Johan Kleinans. De Jager decides to play de Beer once more. In the 22 of Affies now, Barenhorst. Pass not going to hand, Leon de Jager, not the best pass. Affies now on the attack, Affies with the counter attack. They regather this ball. Cruz Gonzalez on field as well now. Penalty comes finally. Affies getting rewarded for their hard work. Ja, dis bolderste verdediging aan die kant van Garsfontein gewees. Affies wat in die gesigte van Garsfontein boer. Dis hoekom Affies is waar hulle is. Op die 10 tree stippellyn van Garsfontein. En hulle sal hierdie posisie, veldposisie wil gebruik. Lekker basis daar te stel. Hulle sal wel, dit gaan aangelê word pale toe. Dis 'n goeie geleentheid vir Affies. Maar Garsfontein wat nie kon afrond nie, beteken nie dat hulle nie probeer het nie. Dit was ook die dekverdediging van Afrikaans Hoërseunskool wat uitstekend was. Zachary Jazevarensburg looking for another 3 points
Reisberg has a big right foot on him. Will he be able to add 3 points? Connects well. Just pulls to the right this time around. 22-meter dropout, says Mr. Kunyaki. For Reisberg, just not being able to get through the post this time around. Leroux Barnhorst to take the 22-meter dropout. Barnhorst puts the ball up high into the hands of Roan van der Merwe. Van der Merwe steps inside, outside. Doing very well on his feet, Roan van der Merwe. Dylan Barnhorst taking contact. Stolen by Garsfontein. Lost forward, Affies playing the advantage. Just that small handling errors. Simon coming in once more. Ja, soos jy sê, weer eens net daar die laaste moment bewegings waar die bal net nie gehou kan word aan die manne se vingers nie. En beide kante van die of beide spanne is die sondebokke. Ons kan nie net een span daarvoor uitsonder nie. Maar Affies op die aanval. Goeie skram in die eerste helfte gehad. Kan hulle dit voortsit hier in die tweede helfte? Yeah, Simon, we just spoke about how dangerous Office is, given opportunity in another team's 22. Jurgen Smith finds Van der Merwe to the outside, Bitzer. Bitzer taken well by Garsfontein. Garsfontein finally stealing the ball back. Garsfontein hand goes out to Garsfontein. Advantage is being played. Onto the boot by Barnhorst, and the penalty finally comes. Knock on offside, says Mr. Kunyaki. Ja, Garsfontein sal hierdie geleentheid gebruik om weg te kom. Waar die kantlyn gaan te gaan opsoek. 10-10-1 die kantlyn daar aan die oorkant by die hoofpaviljoenkant van die veld. Lekker skare wat aangroei. Lekker dag vir rugby, heerlike dag vir rugby hier in Pretoria by die Afrikaans Hoërseunskool se veld. Hier in die skadu van Loftusversveld. Barnhorst finding touch. Just lost by Renier Potgieter. Ja, dis hy het regtig nie sy hande om daai bal kon kry nie. Aanvanklik sou die skop nie uitgewees het nie. Maar as is verbrande hout. Lyn staan. Adrian de Beer finds Ethman Mornay Bekus, played fast. Barnhorst lost forward, JD Jordan. Advantage being played by Heinrich Becker. Cleaned out well, Dylan Barnhorst now. Dylan Barnhorst, big man, runs over JD Venter. Penalty comes. Relitsebe, or Tumishawn Karimeng rather, not being able to roll away. Ja, Relitsebe wat ook in die skermutseling was hier aan die diskant. Maar die groot sonnebok was Tumiso Nkadimeng. Affies maak skoon. Weereens is hulle terug waar hulle was so 'n minuut of wat gelede hier in die gebied van Garsfontein. Yeah, Simon, Garsfontein really being tested. A lot of pressure being put on the forwards of Garsfontein rather. Shift maul being attempted once more. Big maul by Affies. Affies taking down their own maul. Ball being available. Jurgen Smith. Smith plays. Laurens Grobler. Smith playing Dylan Barnhorst. Barnhorst well over the gain line. Smith looking for Leroux Fraser. Fraser into the 22 of Garsfontein. Dylan Barnhorst once more. Barnhorst having good carries, making meters into the hands of Gerrit de Plooy. Jurgen Smith in the hands of Barnhorst once more. Barnhorst not being able to keep his hands on that ball, just lost forward in the contact by Dylan Barnhorst, 8th man of Affies. Net daar een beweging te veel. Dis wat gebeur. In die kontak, die bal verloor vorentoe. Maar neem niks weg ook dan van die verdediging van Garsfontein wat daar gewerk het. Maar Dylan Barnhorst, 8ste man. Hier kan jy weer sien, skouer wat hy laat sak. Dan in daardie laaste posisie ook 'n goeie duikslag in verdediging van Garsfontein. Word
of daar word probeer om skoon gemaak te word. Alles puur verniet. Skeieregter sê ek het eerstens die aanslaan gesien, kom ons sak. Mornay Bekes, 8th man of Garsfontein, doing really well to get his hands on the ball after the tackle is made. I'm sure if it was not a knock-on, he would have gotten that ball as well. Leon De Jager in the own 22. Mr. Kenyaki just telling the boys, only I speak. Het lol daar by daai skrum. Eers daai stabiliteit te kry. Dis heeltemal reg so, Perrington Kuyaki. Sê Kerels, kom ons kry daai stabiliteit. Skeieregter nou daar na die vaskop loskop kant beweeg. Yeah, possibly Leroux Fraser and Jaden Libbe suspected. Jaden Libbe not giving way to Fraser, putting up a good contest as well. Scrum secured by Garsfontein, taken well in the back line. Renier Potgieter, Laurens Grobler rather, steering the ball. Excellent work from Laurens Grobler. Maar staan ook beweging daar aan die kant van Garsfontein gewees. Het nie die bal vinnig genoeg versprei nie. En dis nie die geleentheid wat jy wil mis nie. Dit is aan die kant van Affies. Oorgeset synde, as jy daai tipe spel speel, gaan jy Affies die hele tyd in jou gesig hê. Vandaar die strafskop. Zachary Jansen van Rensburg. Net nou maar geslag met 'n enkele strafskop. Tweede poging was nie daar gewees nie. Kan hy die derde strafskop tussen die pale deurjag? Easy kick for Zachary Jansen van Rensburg. It looks like to me Sean Krimeng doesn't know which side he wants to go. Taken well by Heinrich Becker and Laurens Grobler. And it's Leon De Jager who's going to put the ball up. De Jager putting the ball into the hands of Duan Ter Blanche. Ter Blanche taken down quickly. Taken back. Betzer kicking the ball downfield into the hands of fly off. Now De Jager. De Jager, not the best pass from De Jager into the hands of Reletsebe. Forward, says Mr. Perrington Kuyaki. It's Leon De Jager who couldn't get the ball out as he would have liked. Reletsebe wat vir die tweede keer ongemaklik lyk wanneer hy in besit betrap word. Nie vinnig genoeg aansluiting kan kry ook by van sy spelers nie. Kom ons kyk weer hier na daardie beweging. Daar is die eindsit Tsebe. Hy inke pink hier op huiwer op twee bene. Weet nie waar hy gaan nie en dit gee net die dekverdediging, daardie ekstra momentum, daardie ekstra meter se spasie vorentoe. Lig sy pale. Both Reletsebe and Lorenzo Scott just looking a tad uncomfortable. Dylan Barnors playing Yeba Smith. Yeba Smith does well to keep the ball. Dylan Barnors decides to go himself. Taken back by Garsfontein. Good defense from Garsfontein. Leroux Fraser does well under pressure. Smith plays Betzer into the hands of Laurens Grobler. Mornay Roa van der Merwe rather. Does well to keep the ball, regather the ball. Leroux Fraser once more taken well by Tumishon Karimeng. Gerrit de Plooi tighted into contact. The guilty party, Aiden de Beer. Not the first time in this match. He's not being able to roll away. Soos jy sê, nie die eerste keer nie. Hy het gehoop dat teen die tyd vir Garsfontein se onthalwe al die boodskap gekry het. Meneer Perrington Kuyaki is op die toneel elke keer. En dit kan net punte beteken vir Affies. Skopvoet van Zachary Jansen van Rensburg. Now, Simon, I must applaud Mr. Kuyaki. Really doing well in this match. And it's Garsfontein really struggling to keep it together as Affies looks to play test rugby to put up points as much as possible, as soon as possible. Every opportunity they get. Zachary Jansen van Rensburg through the middle. What more can a coach ask? Another 3 points in favor of Affies. 16-7. Affies taking the lead well. Dit was die derde strafskop van Zachary Jansen van Rensburg. 3 uit 4, uitstekende werk.
Koel en kalm, is net nou daarvan gepraat, daardie deurswaai van sy been ook. Tegniek uit die boonste rakke. Garsfontein. Lost backwards, says Mr. Kenyaki. Karimeng. First on the ball, as Affies lost the ball forward, playing the advantage. Ook nie daardie bottervingers van Garsfontein, of althans Affies, wat nie gewerk het vir hulle hier nie. Weereens ook die oorhaastigheid in die verdediging. Garsfontein nou binne die 22 van Affies. Garsfontein het nog nie die telbord geroer wat hulle punte aan betref sedert die tweede helfte begin het nie. Yeah, Simon, we have still 9 minutes to come. Garsfontein, can they stay composed enough to add points on the board to maybe even out the scoring? Mornay Biekus does well to get himself over the gain line. JD Ordan into contact. Big tackle from Dylan Barnhorst. Just not being able to roll away. Hy skeieregter wat konstant strafskoppe uitdeel links, regs. Beide van hierdie twee spanne wat die afbreekpunte nie so goed doen nie. Wegrol van die bal af. Ja, en daar is altyd argumente vir en teen dit om te sê wanneer gaan ek dit kan doen, wanneer gaan ek dit nie kan doen nie, maar die reël staan, jy moet om ten minste 'n poging aanwend. En dit moet lyk asof jy dit wil doen. Yeah, Simon, we may be seeing Mr. Kenyaki reaching into his pocket soon. He's been warning them the whole game. As Leon de Jager decides to go for the 3 points. Leon de Jager hits it well. Excellent work from Leon de Jager. Scrum off. 16-10 in favor of Affies. With a lot of time to go. Will Garsfontein be able to catch up? Ja, hierdie mag dalk net die nodige inspuiting wees vir Garsfontein om terug te kom. Slegs 6 punte wat die verskil is, dan trek hulle gelyk op. Penalty in favor of Affies. Knock on offside. Play of Garsfontein. Not expecting the ball, unfortunately. Ja, dit is wat afrigters grys hare gee, kan ek jou verseker. Daardie afskoppe, die neem van die bal uit die lug uit, jy moet seker maak. As jy aangebied het om daardie bal uit die lug uit te pluk, moet jy seker maak daarvan. Ladies and gentlemen, take a close look at how composed Zachary Jasser van Rensburg is under pressure. Jasser van Rensburg looking to put up another 3 points in favor of Affies. We spoke about his swing earlier. Simon, he does really well, connects really well. Great technique from this young man. Kyk ook net na daardie kop, hoe stil dit bly. Golfafrigter se Moses. Net as ek dit sê, dan is dit die kommentaarvloek. Yeah, Zachary Jasser van Rensburg just pulls this one a bit to the left. That is 4 out of 6 rather, for Zachary Jasser van Rensburg. Leroux Barnhorst, 22-meter dropout, puts it deep into the half of Affies. Bitzer attempting the drop goal, just not bouncing correctly. Bitzer unable to put it up. Garsfontein deciding to run it out of their own 32. Does really well. Winger of Garsfontein. Emil Kluter rather. Garsfontein on their feet, working hard. Garsfontein starting to build momentum now. Barnhorst playing Hanru Botha. Counter ruck possibly. Affies. Counter ruck still on their feet. Affies working really hard. Leon de Jager does well to regather the ball. I must say, Simon, excellent work from Leon de Jager. Going down with the ball. Verseker. Maar wat se teendryf was daar nie gewees aan die kant van Affies nie. So byna het hulle die bal in die hande gehad. Affies working really hard around the rocks. Kicked into touch. Meters outside the 22 of Affies. Garsfontein, can they capitalize? Will they be able to build momentum? Will they even out the scoring? Or will they even
take it over. Telling 16 punte teenoor 10. Dit was 'n 3 aan die kant van Renier Potgieter by Affies. Jan Bitzer wat geslaag het met die doelskop. En Zachary Jansen van Rensburg wat 3 keer pale toe gemik het. Suksesvol. En dan aan die kant van Garsfontein 3 deur Aiden de Beer en Leon de Jager en Leroux Badenhorst was die manne wat die res van die punte bymekaar gemaak het. Franco Loot in the middle of that maul, still powering forward. Taken to Aiden de Beer now at the back. Doing really well, Garsfontein. Not giving way. Coaches Albie Reynolds will be really happy seeing this maul in action. The arm goes out. Simon, advantage is being played. Still powering forward. Meters away from the try line now. Another Affies player goes down. That may possibly be cynical. Simon. Will we see Mr. Kunyaki reaching into his pocket soon? Garsfontein! Finally they get rewarded. Mornay Bekus, 8th man of Garsfontein. Excellent maul. And they finally get rewarded. Geduld. Skeiedsregter se geduld wat ook gehou het. Hy het 'n paar keer sy arm uitgehaat. Paar van die spelers van Affies wat van die verkeerde kant af ingekom het in daardie losgemaal. Maar komplimente vir Garsfontein vir die manier waarop hulle daardie beweging bestuur het. Kyk hierna. Op die laaste nippertjie ook Jaden Libbe wat kliphard werk daar vir Garsfontein. Gee daardie buffer en gee die geleentheid vir Mornay Bekus om oor te duik. En dit is die tweede 3 van Garsfontein en die kat is in die duiwolk. Eben Smith not being able to defend the likes of Mornay Bekus. Big, powerful Mornay Bekus. Leon de Jager. De Jager does really well. Excellent work from Leon de Jager. Score 17-16 in favor of Garsfontein. With 3 minutes to go. Alroef, waar wil jy beter, spannender, meer geskrewe einde vir 'n wedstryd hê as hierdie? Soos jy sê, 3 minute en klein geld wat oorbly. Affies wat haastig begin. Simon, this is schoolboy rugby. This is the King Prize Derby Series. What more can we want from rugby? Garsfontein doing really well. J.D. Jordan goes down. Leon de Jager looking for the box kick option. De Jager puts it up high. Unfortunately, kicked out directly. Affies were possibly eyeing to play fast. Captain Dylan Badenhorst just deciding, no, let's rather go for the line out. Nou is dit die gestruktureerde spel van Affies wat gaan tel. Ons weet hoe gevaarlik hulle agterlyn kan wees, maar ons weet ook hoe die dekverdediging van Garsfontein kan werk. Besluitnemingstyd. Marco Engelbrecht goes up. More quickly sacked. Played well by Marco Engelbrecht. Does really well. Emmet Smith to find the space. Tyler Nel goes to contact this time around. Emmet Smith, Renier Potgieter. Caught that ball unexpectedly. Gave it to Jan Bitzer, who was not expecting it. Luckily, they had the advantage. Simon. Ja, besluitnemingstyd weer eens wat net nou daarvan gepraat. Is dit strafskop? Ja, is pale toe. En Zachary Jansen van Rensburg kan uiteindelik hierdie wedstryd vir Affies beklink. Daar is 'n minuut en 40 sekondes oor. Hy gaan sy tyd neem. Maar goeie werk gedoen deur Garsfontein. Die oorhaastigheid wat 'n bietjie oorhand gekry het. Die hele agterlyn en die hele verdedigingslinie, laat ek dit eerder so stel, van Garsfontein wat onkant gehang het. Vandaar meneer Kunyaki wat voordeel toegelaat het, maar uiteindelik besluit het op 'n strafskop. Simon, patience is the name of the game. Zachary Jansen van Rensburg. Jansen van Rensburg. Patience, patience, patience. Well composed, Zachary Jansen van Rensburg. With 1 minute to go. 19-17 in favor of Affies. Garsfontein gaan nou diep delf. Jy kan verseker wees dat hulle alles in hulle vermoë gaan bring om hierdie wedstryd terug te pluk uit die vuur. Leon de Jager into the hands of Gerrit de Plooy. Excellent kick from de Jager. This time in the hands of Tyler Nel. Small knock on. That could not be happening, Eben Smith. Dis nie wat jy wil doen nie naby jou 22 nie. As jou trui donkergroen is, olyfgroen,
en jy dra Affies se onder 15A trui. Simon, a coach killer is what we call that. With 20 seconds to go, just losing the ball. Opportunity for Leon de Jager and the whole of Garsfonteins on a 15A team. Backline setting up for possible backline move. Space on the outside. What will they do? Simon Rickert. Besluitnemingstyd in hierdie keer. Skram wat weer gevorm moet word. Daar was die sirene in die agtergrond. Daar's nie meer tyd oor nie. Skeiedsregter gaan nou beslis wanneer hierdie wedstryd gaan eindig. 2 punte, die verskil. Yeah, Simon, all up to the props at this moment. Who will hold out? Juan Kleinans in line of sight. Kleinans possibly looking to go in. Yep, and he goes in. Juan Kleinans, just as I said, just drops his elbow and goes in. Angling in. Maar goeie werk gedoen deur Leroux Fraser. Hy het daar die skouer van hom loodreg gehou. En dis Gerrit de Plooy gewees, verskoning. Ja, dis nie Leroux Fraser nie. Gerrit de Plooy wat baie goed gedoen het hier aan die vaskopkant. En dis die einde van die wedstryd. Excellent work from Leroux Fraser and Gerrit de Plooy. Just Juan Kleinans not being able to handle the pressure from Gerrit de Plooy, hinging in. Ladies and gentlemen, and that is the match. 1917, a nail bites of a match. All of the action live on the Super Sports Schools app.